Perezida Paul Kagame yemera ubwenegihugu umuhanga mu kuvanga imiziki Iradukunda Grace Divine uzwi cyane nka DJ Ira. Mu busanzwe DJ Ira ni umurundikazi, akaba amaze igihe kinini aba mu Rwanda aho amaze kubaka izina mu bijyanye no kuvanga imiziki mu bitaramo bitandukanye ndetse kandi bikomeye. DJ Ira yasabye umukuru w'igihugu ubwenegihugu kuri iki cyumweru ubwo ari mu bantu 8,000 bari bitabiriye ibiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abaturage by'umwihariko umujyi wa Kigali n'abandi baturutse hirya no hino mu gihugu. Ubwo yahabwaga umwanya wo kuvuga, DJ Ira abanje gushimira Perezida Kagame wahaye amahirwe angana ku bana b'abanyamahanga nk'uko abanyarwanda nabo bayahawe. Yagize ati: "Ndashaka kubashimira ukuntu muha umwana w'umunyamahanga amahirwe angana nk'umwana w'umunyarwanda wese. Ikindi ni ukubashimira ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe angana n'umwana w'umuhungu." DJ Ira yakomeje abwira umukuru w'igihugu ko u Rwanda rugiriyemo umugisha udasanzwe. Yagize ati: "Nyakubahwa, dukunze guhura mu bikorwa bigiye bitandukanye. Kariya akazi cyo ujya wumva ubyina nanjye burya mba nakagizemo uruhare mu kubyinisha. Ikindi cyanshimishije mu bikorwa byo kwiyamamaza twari kumwe kugeza muri stade Murahira. Ni ikintu kidasanzwe cyane." DJ Ira yahise avuga ko icyo asaba Perezida Kagame ari uko yahabwa ubwenegihugu nawe akaba umunyarwanda. Yagize ati: "Icyifuzo cyanjye ni ukubasaba ubwenegihugu bw'u Rwanda, nanjye nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu." Perezida Kagame yahise abumwemerera. Agira ati: "Ababishinzwe hano nizere ko babyumvise. Ese ni bande bireba hano?" Ati: "Ndabikwemereye, ahasigaye bikurikirane." Perezida Kagame yabwiye DJ Ira ko ibisigaye agomba kubikurikirana mu buryo bigomba gukorwamo. Ubundi DJ Ira wemera ubwenegihugu n'umukuru w'igihugu ni muntu ki? Ubundi amazina y'anyakuri yiswe n'ababyeyi ni Iradukunda Grace Divine, ariko yamenyekanye cyane ku izina rya DJ Ira. Yavukiye mu Gitega mu gihugu cy'u Burundi ku itariki ya 7 Nzeri mu mwaka wa 1997. Ku bijyanye n'ababyeyi be, se yitwa Mbonimpa Juvenal naho nyina akitwa Ndayizeye Beatrice. Mu mwaka wa 2015 nibwo yaje mu gihugu cy'u Rwanda azanywe na mubyara we DJ Bisoso, akaba ari nawe wamufashije cyane mu kwinjira muri aka kazi ko kuvanga imiziki. DJ Ira ni umwe mu bakobwa bazwiho kuvanga imiziki cyane mu bitaramo bigiye bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Akaba ari umwe mu ba DJ bafite izina rikomeye b'abagore muri iki gihugu cy'u Rwanda. DJ Ira yavanze imiziki mu bitaramo bigiye bitandukanye, harimo nka Primus Guma Guma Superstar Season ya 6 mu mwaka wa 2016, igitaramo cya nyuma cya Miss Rwanda mu mwaka wa 2017, ibirori bya Afro Basket mu mwaka wa 2023. Hanyuma mu mwaka wa 2023 nanone arongera acuranga muri FIBA Basketball World Cup. Hanyuma muri uwo mwaka kandi wa 2023 arongera avanga imiziki muri Trace Awards and Festival. DJ Ira yamenyekanye cyane mu Rwanda no mu karere kubera ubuhanga bwe mu kuvanga imiziki. Akaba yaragiye agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye ndetse no mu marushanwa. Ngibyo bike mu byo wamenya kuri DJ Ira wahabwe n'igihugu n'umukuru w'igihugu. Hari icyo wifuza ko twazakubwiraho, twandike muri comment. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe. Ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.